Yes, mashabiki maitu kana mashabiki mai kaitu nene nye kwa masitoni ito Robert Muwe wambe ndano imbite kala kama naka kuyo kambani na umundi tuikala kilunguni baitu mwendete piu kilungketa we kaitu nene na nibuta basi kaitu nene kilungketa akietetu kwenyu kwesila kisese kinene kisese ni cha Triple P TV na nundu wa wendosu wala wendo wa mashabika umundi nini mwete ye mwenye tukuida tuikuna story nake munedhi we muhimu etia na umundi ni notanu kumwe katika studio situ siya kaitu nene so mashabiki maitu wanandiko enda kwa nanga much of your time nienda to the straight wese kwithia ni twamanya mweni wetu muthanyani wa umundi nikenda wese kwithia tukunite maundo barabara kabisa so mweni wetu karibu sana katika studios imwandu kwate kuoko mwa asante sana imwa karibu sana asante mashabiki maitu by the way ni methi to maikwetia inatuenda tunotanu nondo ni woki katika studio sito pio dusia ise kamera kala wese kwithia ni wa makethia munala kuimata biondo weta wamwa yes ndia mukethia bio mashambiki makwa nenge makatolane sounds yes na umundi ndimo ni go Triple P yes na nenge nino tanu nondo wa uthogwa ko yes nenge ndieta wa Patrick Kioko wa Kamia yes wakatolane wakuma wandu beta wata matu mayata umundi mashabiki maitu matu yani niendo mutabia mwe fully represented ni mundu kwitwa Katolane Sounds maile kwitha maiku kwaje katika social media handles tasi kita channel ni Masinga Boys we Facebook Facebook ni okwo ni okwo lakini timu no na Twitter Twitter ndiamba onondo ndo ulikaniate bese na benge kwitwa TikTok we TikTok no bado nunamba ulika no wenda onwa inze ane manapio umundi uyuma bano yani whether na account ya Twitter whether na Instagram whether na TikTok okay karibu sana mwa asante no we mwini ne mwini na ne promoter no ne promoter wa band nene promote Masinga Boys nga promote ngezeta wa Kakuku Strikers nga promote ngezeta wa Kanjuni ya Momina yes ya Nguyo na ngezeta wa mwana eta wa Ken wezeta Ndimbane Boys no that is very kana siesu ni unique muno nundu tiandu wainge ma promote ya band newo na pia we katika band newo nita ukituma sio promote other bands na ndu kwenda kwitha nala akamba meta akamwene nena ile pwetina inaona mutumeo wa Masinga Boys eta wa Mainge inamona ibinda tene na Peter Mwambi na we saithi ima kuna mbathi ugesaithi anengwewa mbathi swimbe ndezia mono na yu twekala Peter Mwambi saitwa Mainge ambe ya Masinga Boys kana winete ya Kimango abikabando yu ya Mainge netawa yuwa ni ile na zaona Mainge tio ila naonia Mainge na mugolia tuwe Mainge ula watu wana Peter Mwambi ambea ini na mwende ni nambathi nena sio mbinge simboge ya na niona no uwe tetona utethania hambea na hambea no uwe ndiko kakwako nigo ni ile tati ya chathe Mainge sauka ila woke ngolia na we na twae ongewa ambia nambathi isu mbesi ukazia mathembo ziko tenzeo ambia tuweka na nde ate uwame hiyo ya wathi na mwe meiyo gongo akonda uye ngitazie ba si nyumba dhomba tiwe ndo ambe na ndoete ngita na mwete tateka hizo tuambia wathi wambe ulawa mtingilasi ya nzumbo omweta wa kitanda kivata kitanda kivata wende wathi tatunga teta mwana go siweta wa Nguyo Kanjunia tobakeni wenenzea ngeti yakwa nayo ni ile yanetie yuta mweta na twambe ya wathi twambe ya utunga
kuma butwathi Mulolongo kwa mundu umeta wa Mike Muteja. Mike Muteja twa record Mike Muteja twa record mbathi na ne ya maingi nundu wathi wa Ross ni wika mono na wika tote wake na wendegete na woneka tote wake nundu wako na waika thumba ibinda yu kana mwa wathi utaila uko na inge upya twendwa record inge upya walikona masinga ila yake kwa cialika Katulani sounds yes haya na indi twaendeea na maingi na mkauma promote tiwete kalile toza mwana kionge watwa mota ejeta ndimbane kambia ndi namba thie na mwe katithukitie kana gya tunjoini yu atunjoini twaendeea nake haya tuende twamina twaendeea nake na mwete oka record o Mulolongo twekala ili kakugu no mutui obuba kube nake mathao wembwa namo wejita chomboyo kana mukoloni namwe mathao azuma kuwe timaseo tukakwatana ukethia no twekada nikenda makalika nthini ya YouTube channel kitu na kwa ndisioka no isioka tuipyosa mbathi ciaku teisieke nthini ya YouTube ikaeka kwa ambia ni sawa niguo takwatanie ndi oka na twaendeea nake mbathi ciake nacio tegea nthini ya YouTube na takwatana yutiano okay now ni mubea muno nundu wa kupromote band kana kupromote alume katika industry ambao tutavya wathi waku usumbwa muno wa kitanda kitanda kivata ambao tuguze aba nini kenda hata ambao tuguze wakakora wathi usue kitanda kivata na nicho issue ya maisha nundu andu duniani onthe makoma itandane nginya musumbi kila mundu akoma kitandane na onokalisa feli wanuka ndwe mauko makitandane waliza ndeke onoka Dubai ndwe mauko makitandane juu athio juweletie keu ugoka umine ya mwezo ngazia ona ciana ikoma itandane ona ito tweselo itandane yes wathi bozo Mashabiki maitu Otolondo ni mwana mzee umundi katika studios tuna mundu kwetwa Patrick Kamia kana bandi yetu hata Katulani Sounds yani ni mtu ina mumu nyani wa mundi na ni watu kwenda tu kuna story na agene kenda ise kwithia mbaitu ni watu nenga history nini ya mbadi undu mundu mako nanga so mashabiki maitu Otolondo ni mtu basikia ekaitu nene kilumkida ketetu kwenyu kwisila kisese kinene kisese cha Triple P TV na nundu wa wendosu yani umundi ekaitu nene yetetu kwenyu ni kuondu wa Loto Moto na kudhoka Loto Moto mashabiki ni mtu basi it is very easy we also simu yaku udial *570# no which is option number 4 nikenda ize kwithia mbaitu ni wesindi angali yani kwina mo sioma kwitha tuende no sindania so mashabiki maitu tafadhali ndukatate kwa nangasa Patrick Katulani Sound we watu tavyo watu ya ni woni akina Peter Mwambi wona unge maingi bibinda yumatu wao ndena Kimangu na Kimangu mato onde kwa Mwambi Peter Mwambi Changanga Boys mato wa kwa onde Kimangu Katito maingi wa mazinga onde mungu wa Peter Mwambi yani uonete Peter Mwambi ni muonete nanga ina wathi wake wathi weva by the way wathi mbadi si atene undu sindika sitha yani ona beats kila kimichonze utumani wala witha aba katuguzie kalwathi kama ka mundu kwitwa Peter Mwambi kala wewe awendete utaze umwe kendo akakwa renjina ningwendete no mbadisu si atene wakoma nasio siinwa bandu nikyo ukiulilikana sia yuna komana nasio bando nene lilikana ibinda yu yatene nondo ibinda yu yatene kwa imbadi cia oima tita hii mwezi juu ethia
no teina na kine konge uthethia pe wathi utethukicia wina muciai kana gaku muthonu wathi ucue wiwe ukeka ukiloka wathi na kine ju na itu tena icio mutindocu waiguo niguo ti utunga twitunga mbathi cieno ima na ciethukiwa ikila mundu wonthe ju icio tiende na wete na ile mwalika katika industry na mwambia kwitha mu produce mbathi mashabiki methiro maicio sata mashabiki mena bata nacio mena bata nacio othithia ime ukomendi twaile kuende yo utiende nundu mbathi ni nzeo na ni makwete pio now ni mwithito muikuna ni mwithito muithio kundu kwikibathukanio be muthenya mwa perform the same stage na aini mama tukwa mundu kwitwa Twasita Maima mundu kwitwa Alex Katombi mwesa kwitha mwashare the same stage tuyashare namo lakini tasi ni tuenda tukakomana kwi ma event mana ingiona ithiona tete kiate tutea thojo gethia ene undu ene event ni matuthoketie lakini tekethia nokuo lakini ukethia ona twakomana nitunengana enda hela ya ilite onge utunge tina vanini ngukuli ati aini ala mekuma tukwa bena mundu kwitwa Ken wa Maria bena Katibui bena Katombi kana niko ni ainge ina inge pio ni mwini wibo wa ikwathima yutasie mwini olonga thima you Ken wa Maria wanzanze nene uga aingathima ngone ita waneno ikwitha iwa matu aje iwa matu nene uga aingathima olonge ni Katombi Katombi maimo peo mbathio ciake ni uga anacio ndinditei ndino nditei yukeja ithia onthe ni ngwiwa ni uga mbathi cio zimbe kaneza na uyu matukwa twithito tuyona tene ni kwetha band cia aka matukwa itaithelete kana ciendete ba mbandi cia aka ni cia nyibie na tayu ni kwatia yo ila cia tene ciethongelete o nini nondo jutimbingi ta cia ume nondo na thima Kapepi Kakongo Kalo Kithendu Peo ngewetheta nani ndiese mundu mukonge ndiese ningolwa ni cietwa yake ucua no ngelilo metuke na kino thithia mbandi ciaka timbinge cia ume station mbinge pio tunene obwa musungile binda ya la tene ibise ithu tuyai tene tuyai kwinda su ya kakai akina nani Peter Mwambi misungile la masunga na misungile kusungwa matukwa sina tofauti kana no the same misungile zina tofauti nondo kasisi ya misungile ya tene ndia speed yaenda wa mbola lakini othithe ya wathi winetwe pio andu azuma endete na mbiti lakini ji kokete ko kapendo kakethe mbiti ondo tie kazete o monthe naona uo na cio misungile ili jio kalilia musungile wa wathi mono kethe we tofauti na wathi wa iwe binda ya tene now mbathi cia tene uci twinene mbathi cia tene nundu we ni wonie ma legends ala maina mbathi tene kibathukanio cha mbathi icio cia tene na mbathi la cioyu ni cha utonyo point ukasia mbathi cia tene andu acu maina andu fulani mbathi cia oyu sinwa kindu fulani jutasie mbathi cia tene ninge cia mautao nondo twalilia wayutonya kukila tasia we mwini na kwa ni mwini ngai na wathi wa kwimbua ni binda mbua ngai na wathi wa mbua no yethukiithia ta mwini wa ngania waini wathi wa mbua lakini thana wi nondo we ailite
ekandunge wakwa nino wathi wa mbua shambiki ivathukanie wathi wa mbua mende ula mekwenda iwiko na maendana ukeza ithi mbua ni ndeto tomonthe ndeto tielikuwa ingi direct lakini mandu matene mainana ndimo ukeza ithi ya meina ke ndimo mabithanetie no ubitiwe he mundu yuta yu mundu wewa embwe wa mano wa mundu muka uthi ya muumete kwithia kwanza muumete pio lakini andu matene maiyoi ne ayatona kwa ngania ngai wambete isie watumie tayongetia isia kakai ne waleile ningite mekonge lazia nikongea mako lakini ukwithia tie kongea mako bahasa bio ujiri zile bahasa bio lakini umonde ai mundu no gwino kethia mbona juno nganio utabitwe embwa ninye itabitania nena roba ndiambia ndietela bandu ndiambia no igwa shambiki sia weroneza mbona no roba utabitwe usu no roba winetu no roba lakini andu matene maikikio na maenda ya pio ni maenda embwa ne mundu mona ina bana taoni emwe na twazie shambiki nezioga wathi ne watsungwa na bibi kasana wewe ina ngale kwena kilabu kena na kwa ne kilabu kena kwa shambiki ni mathela Siamina othela tioga kwa kutu ko ibiko za monza kana za nana moga mbandini yako na kwa ndioka kutethezia twina goicha tene kwetha kwilio kwa igozeo mono kwa igozeo agini umonde agona ne ina bana ne bebia loba noke yu umonde ne kwenda kubingizana withe nina niambe thangu ne mwanganie bau akatao nigue kanini bengeza ngania kabandu membeza lakini kiuke jai kwatene andu we matethana cia onayo maenda maimu Mombasa makaima kaina ndanzi ojithi ape bandina na joji bana lakini ndina kwata we maitethania embwe mbeza mainenga mbeza mariba ngale majenoka lakini umonde ndutethwa imondo paiye bala meju pebinya mono kuona mundu engora utethi now tunene ubo wa kindu nigwa aini ma band maikita maimu inigwa matukwa maimu makwa menda bya kina maimu makwa ni ma yani maimu tene kwetha simu cia muthemba ucio kwetha na maimu mundu ukwithia mbathi ciake ete wa maimu kana kitha kindu kia muthemba mo juke uwe nikithia ni utona embwa wasia iwe ino ndo ndepato na embwa kusiawa nitengemea no siawe wenda kitale wa singano no jesa ithia penga yela wasia iwe nayo ejo tetieta molaika bai mundu te molaika wa kila mundu era molaika wake no to na ukigwa mokoke kana kometo kona tiendu tithi iwokaje sabale sundithi nawe wamete yo zewe alama endie megiona uthithia we woni we ni molaika waku ndokathi yuna ziombathi sio keu wako majutakwa netimbokia mbinge jungi sie basi mone yilango mete waile ukawathi na ukana mbiti ukomete ukokela saa isu koza simo nundu wao wa makwego no wabeta wathi no withio ukonge na ngine tiozu saa isu record winete kelungu ne mbwa ikemwe utuko uko na iko na mbiti ya moluka o record ta record kwa jandia utumea ama kwa zaingita pe wathi ukie oilio naona haya mai tu record na saa isu maiko na mbiti ili kasimoni yuto jambe ya utunga mbazi wathi yani mbathi cia kusikuke yao cia kwa imboge yao be aini mama tukwa methitwe ukwiwa kindu iki hapeni yo mundi kwa mfano ta ibindeno ya kunaina maundu ma nini maundu ma maandamano ukwiwa ituandamani yo mundi na uoni ukwiwa ve mwini ulikie studio aina wathi na shoot video ai ukona
kindu kia muthemba ucio utonya kwacia mundu ucio kwitabia witha hetabitie kana no manyimu make mamwe ya ine wathi wa muthemba ucio pe bina inge kwitabia nundu tasie ni kwimbwa no tona uko katunga wathi wondo kindu kiende na wathi ucio uko iwia ujethi ayo wamba ulwa igo ujende ya namba thingi na yuo ili kila kindu kiitendeka yuchatendeka mundu awina ndatika isu na embwe na wakati weki visa ithia zikia so wimanisha mbathi isu au mesmetha acio tayari lakini ukwithia wi bandu yukindu kia muthemba ucio kia happen you ailika aichange ndeto kadhaa na hikia wathi yuta kwa pe mwana inete metuki kuna ya njali andeke ino kie wathi wesaithia pe wathi twainete manjali ala maende ko ingali sio mina ciana cia sukulu na gweta wio pending tilie ndakendi barugile zo anini anene ilade negia tena zie itoza kwaje kutoza na umeata zie na wewe zula wathi witu no tekie kilungu ke yuende ta toengele lata mande mwana wa anjali andeke twekia na ugo taumia wathi now allow tutabia challenges ila wawithi to ikomanacio matukwa nitasiba twasie challenges siembwa konondo nona tutandwane na ndwa inge na nonginya kila mundu embwe we mwene na family yake kila mundu ena family na ngimena ciana cia skulu nonginya nye mwene tani promoter wo nembwe nundu ninye malia yelie na ndiete kila maikwata thina nonginya weze family cio niciembwe ciembeane nikenda na ito nini project twesonga nambe wow so isi no challenge ila withi to ikomana nacio wow mashabiki maito umundi otolondo ni mutabisie twena mwethito mwimwetia pio na tuendene za mashabika tafadhali tuwatie neba katika social media handles idho Twitter wa Ekai Tunene na kwenye personally we ndombatia nitawa Robert Mue Ekai Tunene umundi tunena na mundu kwitwa Patrick Kamia Patrick we watrabia watu ya musini matu elia eta wa Katolani ne motoi wa hotel eta wa Miami Gardens ino mundu kwitwa Bisengo endete uthi kiani nibo baba wow ne baba so kwa kunebo bakube inese bena majirani inese bena mashabiki maku no ukethie andwele atatu mabaya matu inio makethia tazie ni kethia shambiki sio nde alama mbethukesie na mambe loele neko triple P na ndikethia mundu kwetwa Mayanga Mutumba aindi kwe oku Miami Susan mema director Miami POCS Jogengethia my wife Diana Kioko na nengi watu ima kwa alame ba uonde ndia makethia now tuiminokilelia ni utumani webo to no tabia aini alame ko muthanyane wa umonde mabenga tasie kila ndo na utabia aini ala twekwo undonyo nitwaile kwimbwa tutona ukwata na moko taini alama ba ambe kila meka ukezaithia nitokilania waithia mwini ukwambe ya mukwate kwoko ndoga mwazie nze awezaithia we ajendi umelianganio uzene eka kutuobu mumelie nundu ila wakwa na kene woka akembwa ikotethia ula wa hata mwana waku one aimbwese withe yake na ndakolwa nuwe na ndaketikilo ithina kwa aini maito mambenga patonyeka tukwatane moko tutethanie
na teina mbathi na itumi. Wow, asante sana mundu kwitwa Patrick. Tunene banini aini maitu ma gospel. Iwe sila waweta matu ni rafiki wakwa wabakuve muno weta Ndeke ya Muthanga. Ndeke ya Muthanga. Na Ndeke anambiyo nake kwake imatu. Ni witho mwisi mwakomana. Ndeke ni mwisi. Na tukakomana. Na tujayange wa muno nake. Tujaisa yange lakini ni wa matu. Now, aini ma gospel alamekuwa muthenyani wa umuthi. Wiona makunite maundu ata? Ni makunite maundu nesa. Na thinola woipo. Peo kumwe maenda ugethia ime uteleza. Na nengi kila kyailite. Wetwa muthukumi wa Ngai. Nengo Ngai ndaia. Ukweli. Kindu kyambe nengo Ngai ndaia. Nundu ndwaile kuoza Ngai ukusi. Wikenai. Yes. Uchu netaile wita ta wibitho. Ko patoneka yu aini ma gospel. Ni withia makahete siendo nzeo mono. Lakini maisio kama yambe ya idhocha. Omwene nzeo. Lakini maika utialanga. Jugo une mailile kulilia. Zietwa ju. Yanga imaje sobe. Na maile ndaia. Nundu ila meananga. Mapo viongai. No, but wese twenenea tuiko unene o maundu mo kama in general. Pe aumiano imanene yake ndukitwa beats. Okwa hutuika bena beats sia katitu, kana bena beats sia benga, na bena beats sia gospel. Weiwona tofauti. Tasi aini jwa ma gospel mekwa. Twaile kwazia maendete na jebindo ndo jeili. Maendete na jebinda ondo jeili. Nundu ba jetina mbathi cia Ngai siembwa we wathi mou. Gethu kiucio gethe ucio wathi wa Ngai. Winete kuzu no ando maguaike wo. Winete kila linda chabo waje. Chabo ene mbathi suwetie. Lakini ju mezelo ba gethe. No bathingithiwe bi. Wakomana na indima gospel. Wakomana na indima gospel bandu crusade. Kana bandu chathini. Matingishite. Kyo kyoka akili yako. Tazi mono ela mavtsongete pyo. Tazi membwa maitsongea Ngai. Wagolia de songo nundu ajao ne songo nundu ayeso. Wa isonge. Lakini ozeta hivi akieti gela kyaiba yetina. No jedi ameto bauti. Peo mundu wambe hiyo ba yota alecha. Wenda tu na mbathi susu wetie. Lakini vema wethi ai makela nelie mokangale kwe. No mbenga. Ukizia yuna wena tofauti ya. Baito bauti. Tuomanya. No, ni mwini weba wa gospel wiwa wendete pyo. Tasi aini ma gospel. Tasi okalibu kadhaa na inge. Nondo ne thukezia to kabala kasolo mielo. Thukezia welumba boss. Onde nini wa member dinzio. Kibathukanio no kaundu kaukani. Kaukani. Yes. Mashabiki maitu katika studios tuna mundu kwitwa Patrick Wamwenda no mwite bandi yetu atendi Katulani Sounds nimo mashabiki maitu ni wetu yenake mthanyani wa mundi. Tafadhali edha bena mundu wina any question katika comment section twethe tuimwandikia abo ni kenda wise kwithia nitwa mukulia ni kenda wise kwithia nitwa mumanda na nitwa mwita okay wise kwithia ni woko sungia mukulio. Now tutanamina ni twithie tuiona aini mabenga malikia katika drugs
ndisita drugs kana ni malikie katika drugs muno no kwisa kwithia itukuona tita makwikala muno mundu anaende onesa akwambe ingi ukwisa ya kwithia aende onai secret nature we we katika industry kwa miaka kadhaa nundu wethe wonia kakae akina Peter Mwambi imaanisha no isangite chumvi nene na niona wewe mulumu bio secret chao yue thinola wipo wimbwa abo ni kindu kikita wa nguma nguma ni nzeo na enthuku mundu ni ugakabika kiwango geza ithi aba uwabika ndeu nduteka mbese nayo sindu waya cio ndeila sawa ila sie sawa akona yui jaundi alete no takena yui thia aitomea ithia yona himo tethia yui ibendoka aithi konenge na joke uwalika nijo chaumomina ithe na wivu mashabiki maitu tuende sana mundu kwitwa Patrick Katulani Katulani Sounds ni wewe mwene witu muthanyani wa mundi tafadhali mashabiki maitu niende no mulilikania make sure mwa ni wathauka Loto Moto wote simu yaku udial *570# no choose option number 4 nikenda weze kwithia mbaito ni wesindia matuko miongwelea nyanya tuketha tuinengane Mazda Demio make sure ndo mama tu one twendo minenga ndo mama tu no minenga ndo mama tu nikenda weze kwithia no meguo nesa no tuimino kilelia tabia mashabiki mako kendo ma shambiki sia kwa mweko la moyo matu na Kenya yonde ni mukulia kuma yuko zonga nambe nundu ni ba Triple P mulike ni a Loto Moto nikenda mwende na kuthauka nikenda zindi wenu kengale kwa kwita ya matu kwa ndio tunga mobea pio na ndiasia ni mopea nundu wa Triple P kuona noseo kututhocha kunthocha ku na nenge ndiasia ni mupea kwa alamu inyonde mombelo ele kwa ni asia ni twaile kwikaza nikenda na channel nikeu Triple P alafu pia masembe katika channel yaku weze kwithia ni ma subscriber account ni ya Masinga Boys Masinga Boys malike bawi ni maukoma na mbathi cia kumbinge muno pio alafu be mundu tona kwitha endete ngaleko cia muingi kaneba umatu aile kukabana akwenda kukedia abikete hoteli ni Miami na ikolia Patrick Kamia ni waonwe datika hizo so mashabiki mama tu yani make sure nitwasemba baya Miami nikenda wese kwithia nene be mundu nathie metha na tunyama tusio pio na tukoko betu tusio mashabiki tafadhali ndukekalianza semba baya Miami ni waikutwa Miami Resort na pe kendo maza ubazia kiita wa Miami Special ugaya Miami Special ndweza umabu ni akuya umundi nyeto umabano na mundu kwitwa Patrick twithe twisemba baya matu Miami nikenda wese kwithia ni twa uma Miami Special mashabiki wetu ni tumwendete muno until we meet next time the same place the same time may God bless you, may God bless our Kamba nation.